Ngiyathanda ukubingelela abantu ngisithi abaphile konke amagumbi amanomhlaba nathi sihlaba singabaphilileyo kungekho kubi bantu bakithi esiza ngakho. Into esiyabe siyithanda ngaso sonke isikhathi ukubana siqondise lapha abantu abangazwisisi khona. Ikhona into engifuna ukuyiqala la namhlanje ngikwazi ukuyibonisa abantu noma yithi ukuyilimokisa abantu into abangayinanzeleli. Ufuna ukuqondisa lana thina abanye abantu siyazithakatha thina. Ngikusho kanjani ukuthi siyazithakatha thina? Sisuka sizithakatha ngomusa esinawo senzele abantu umusa, kanti bona bajika besihamba ngaphansi. So lokho ngizothanda ukunilimokisa abantu bakithi, noma ngithi ngesintu sangakithi ukulicebisa noma ukulibonisa, kulivula amehlo. Ungahambi ubolekisa umuntu imali noma nguphi. Abanye izinto zethu zivalekile manje ngokubana sazenza thina ngokuthanda ukwelula isandla, siboleka abantu izimali. Mase sibabolekile izimali sithola ukuthi into zethu sezijikile, asahambi ngendlela eyiyo. Yingakho-ke kulokho ngiyalilimokisa abantu bakithi likunanzelele. Umusa kwesinye isikhathi uyakubulalisa wena ungananzeleli ukuthi uyafa. Bakhona abantu abafile behamba namhlanje bengakwazi ukuthi bafile behamba, ngoba umuntu uthole ukuthi mayezama indlela zemali akayitholi, noma asebenzile uthole ukuthi imali iyaphunyuka angakwazi ukuthi usebenzeni ngayo. Ingakho khona lokho kuyobe kufanele kunanzelele bantu bakithi. Into engifuna ukuthi ngiyiqondise lana abantu bangizwisise kahle. Ngike ngakhuluma ngathi ngifuna amadoda amabili. Amadoda amabili ayenele la into engifuna ukusebenza nawo. Into engifuna ukusebenza nawo isikhathi ngikhuluma ngokuthi ngizothatha amadoda amabili azobe nenhlanhla, ngoba inhlanhla zabantu zivela zifane. Likaze lanetha i-South Africa yonke noma linetha iZimbabwe yonke. Kuba khona lapha elisuka linetha khona abantu bethi hhayi ngapha liyanetha. Abanye abantu ngale kwenye indawo ekhala ngesomiso. So ngokunjalo ngiyabona abantu abaningi bafonile impela bethi amadoda amabili, bethi amadoda amabili ngesiLungu 2 kuphela. Ngibatholile abantu bakithi, ngizosebenza nabo ngibenzele izinto zabo. Sithathe lokho esikuthathayo nathi kibo, njengoba ngishilo ngathi mina into yami ngizoyenza. Izolo ngize ngalala ngo-2 ekuseni ngisebenza. Ngiba nenye into futhi i-challenge engiba nayo. Abanye abantu sinabantu uthola ukuthi umuntu ufona 3-4 times lokho elandelisela, kodwa ucingo luyabo lucacisa ukuthi line busy. Okusho ukuthi khona ngiyabe ngikwenye i-call phela. Yabo uzofanele ulinde ngiqede le call ngoba ngiyasebenza on the ground. Ngibuye futhi ngisebenze ngapha isikhathi ngi-check-e ifoni. Angihlali ngi-check-e ifoni ngaso sonke isikhathi. Bantu bakithi, into engifuna ukuyiqondisa khona lapho abantu bangizwisise. Ngibonge kuleyo ndawo-ke manje nalithemba abantu bangizwile. Into engifuna ukuthi ngiyiqondise iyodwa for angikwazi ukuthi le mali mina ngikwenzele nje uhleli ngingenanto engikunikeza zona usuzoyibona sesithi qathathaya endlini uhleli kuphela. Mawuseduze nami uyashukuma ngizokunikeza izinto zokusebenza, hambe uyosebenza. Mawusekudeni iyakwazi ukuthumela izinto ozosebenza ngazo ngo-postnet, ngoba angifuni into ethatha into isikhathi eside mangabe uthunyelelwa. Kuthi into ithatha 7 days 5 days isendleleni. Ngiyabe ngifuna ukuthi into ibe ngu-overnight courier service.
Lokho-ke bengisidinga uqondise khona lapho. Abanye abantu bathi, ayi, Khulu, sicela usenzele. Iqiniso lithi kimi nina angeke ngikhulume amanga, into ehlala lapho ngizokwenzela. Faka imali ngizokwenzela, cha. Inkanyiso yakho uyayifaka, kupostele izinto zakho uzisebenzise, ngokubhalela imiyalo ukuthi uzisebenzisa kanjani, uthenge ini nani. Ileyo ndlela mina engisebenza ngayo. Angifuni ukuqamba amanga ngithi hhayi, hlala khonapho faka inkanyiso yakho izongena kuphela uzihlalele khona lapho, cha. Lokho mina ngifuna ukuqondisa. Kubalulekile ukukhuluma iqiniso njengomuntu wesifa ngaso sonke isikhathi uma usebenza nabantu ngendlela. Bakhona abanga-understand-i. Uma ngabe ungangi-understand-i vele ngakuthi ungi-understand-e ngolulodwa usuku. So yingakho uma ungangi-understand-i, mina angeke ngikwenze ukuthi ungi-understand-e ngoba usuka vele wakhula vele mhlawumbe uyihlongandlebe. Angithukani khona lapho. Abanye abantu into zethu zilahleka ngoba singamahlongandlebe. Singafuni ukulalela umthetho ukuthi into siyenze njani. Umuntu efuna ukuthi kuyenze ngale ndlela yena afuna ngayo. Mina ngikwazi ukwenza into ngendlela ofuna ngakhona. Mina ngenza into ngedlozi, ngihlaziya nomuntu, ngiyamhlaziya, ngimuzwe ukuthi uyisima kanjani. So enye into engifuna ukuthi ngiyitshele futhi abantu, never too excited mase lithole imali bantu bakithi, mase sithe saliyenzela. Abanye abantu baba too excited, umuntu akhohlwe umndeni wakhe ukuthi kufanele enzele umndeni izinto ezingcono ukuze umndeni ukwazi ukuphila kahle. Avele agijimele imoto. Imoto into yokugcina, usuyenzele abantwana izinto ezibonakalayo. Nakhona futhi ngisisho ngithi ingane ziyazifana eziphila impilo engcono. Ungabonakali ngemoto kuphela usuhamba usupaka omama phakathi emotweni ngoba usuthenga imoto usunemali. Imoto asiyona investment. Investa ey'ntweni ezibonakalayo. Ungabe ngulwane osala usucula. Sinabanye abantu namhlanje sike sabayenzela izinto, kodwa namhlanje sebesele becula bethi, hhayi umkhulu mina wakwangisiza. Selokho layela abantu kuphela ukuthi hhayi hamba kuye, kodwa uma ngabe umuntu uma efika, ngingambona umuntu wayephila. Kodwa ngisho ukuthi uze, mina into yokuthi umuntu wayephila, angiyidingi. Uma uzofuna usizo, izofuna usizo, ungazuke ukhulume ngomunye umuntu phambi kwami. Uze ngoba uzofuna usizo, ungabe uzokhuluma ngomunye umuntu phambi kwami. Mina angidingi ukuthi ukhulume ngomunye umuntu. Wena iza ngosizo lwakho, iza nenkanyiso yakho, ngikusize. Uma ngabe ngibonile ukuthi indlela zakho ziyavuma ukuthi sikusize. Yingakho-ke bengifuna ukuthi ngizoqondisa ngale ndaba yale mali esheshayo. Ngiphinde futhi abantu mhlambe bazwisise kahle. Angeke ukwazi ukuthi ngikwenzele nje ngithi ngihlele kanje, nawe uhlele lapho engingazi khona, ngithi ngizokufakela yona usendlini zingekho izinto engikunikeze zona. Ngingazange futhi ngakubona noma ngakhuluma nawe, ngoba ukukhuluma kwami nawe kuyakwazi ukuthi nawe ungitshele ezinye izinto. Mhlawumbe ungabe unama-problem ngazo, noma ngabe kune-problem ngiyakwazi ukutshela ukuthi hhayi, lungisa le problem nale nale nale, ukuze izinto zakho zihambe kahle, ukuze uhambe uyenze lokhu nalokhu nalokho. Lokho-ke sikhululekile abantu bakithi, kodwa umuntu uma ngabe engifonela, angifonele asho udaba lwakhe ngqo, ngoba isikhathi enginaso efonini bantu bakithi, ngiba nesikhathi lapha nalaphayana ngibhizi. Ngibhizi okungangokuthi zoba bhizi futhi ngoba ngibona ngathi ngizohamba futhi ngiye eMoshodi kwelaseBotswana ey'nsukwini, kodwa angisoze ngihlale ngoba kunezinto engifanele ngiyosishiya khona. Yingakho uma ngabe mhlawumbe uyangifonela ucingo, kodwa esikhathini esiningi noma ngihambile ngayo ekhaya, mina ngiyalifaka ku-roaming ukuze abantu bami bangithole, ngikwazi ukukhuluma nabo.
Kodwa-ke uma ngabe liku-roaming seliphele i-airtime, ngoba kwesinye isikhathi kuyabe kunzima ukuthi uma ngabe singale ngaphesheya singakwazi ukuthenga i-airtime ngebhenki ngoba inethiwekhi iyabe isala. Kodwa ungalizwa luringa, kwesinye isikhathi i-airtime iyakwazi ukuthi iphele. Uma ngabe liku-roaming, uma ungifonela angikwazi ukukhuluma nawe. Kodwa-ke ungangena ku-WhatsApp, uyakwazi ukungithola. Nakhona futhi uma ungena ku-WhatsApp usho udaba lube lufishane ngoba ngibhizi kakhulu on the ground compared to kwifoni. Ngiyabonga bantu bakithi, ngisithi niphile. Uzongithola ku-083 2066 954. Kunabanye abake basho bethi hhayi, ivoyisi yakho ngathi itshintshile, awuyena uDlosikhulu. Angikwaleli ukuthi ufone nge-video call uma ngabe usizwa ukungathi ivoyisi yami ishintshile, ngoba siyavuma yebo abantu bayakwazi ukushontsha amanamba, kodwa yami ayintshontsheki bantu bakithi. Eyami ungayintshontsha ngikuthola ngesikhathi esincane ukuthi uyitshontshe ukuphi nendawo inamba yami. Ngisithi niphile konke amagumbi amane omhlaba. Ngizobuya-ke futhi sengizochaza ngesitholo se-50 cent nentindili nendwangu emhlophe nezinye izinto engeke ngizidalule, ngingazidaluli nje esikhathini esiningi. That's why mina eyami imfihlo kwesinye isikhathi ngiyigodla ngingayikhulumi yonke, ngoba angikunikezwa ngikhuluma imfihlo yami yonke. Ngiyikhuluma nomuntu osuke ebuye wazodinga usizo kimi, sengiyamtshela ukuthi okay, lezi zinto uyenze u-1 no-2 no-3 ukuze kuphume i-end result. Ngoba ngadalula zonke izimfihlakalo, uthola ukuthi iy'mfihlakalo zethu sezithedwe zasetshenziswa kwezinye indawo ezingalunganga. Othola ukuthi sigcina sesichaphakelwa ngamachaphazi angafanelanga thina asichaphakele. Sesibizwa ngamanye amagama, thina lawa magama esingayiyona leyo nto. Thina-ke, mina ngesingami, mina ngedwa esentwini ngafundiswa bantu bakithi. Yikho nje inhliziyo yami ihlezi inye, inesineke, ngoba ukusiza umuntu ngesineke awukwazi ukuzwisisa uma ngabe ebuza, kuyamlapha naye. Uyakwazi ukuthi into ayenze ngendlela. Masingalwi namaklayenti, masingalwi nezigulane. Umuntu uma ngabe egula, ungalwa naye, uyagule ngamandla umuntu. Suka alahle amathemba ngoba vele uyabe ebona ukuthi uma ngabe sefuna ukubuza ezinye izinto angazizwisisanga, ugcina umuntu sesesaba, seyenza into e-wrong. Kodwa-ke mina ngedwa angikuthandi ukuthi umuntu ayenze into e-wrong. Ngithanda ukuthi umuntu azwisise. Kodwa-ke into engifuna ukuyisho futhi engifuna ukuyiqondisa, ngithi kakhulu kulaba abantu abafuna ukuthi into yenzwe ngendlela bona abafuna ngayo. Nami angiyenzi ngendlela engifuna ngayo, ngiyenza into ngendlela yedlozi, ngihlaziye, ngibone ukuthi lento ngiyenze kahle. Uma ngabe kukhona inkinga, ngikutshela ukuthi lana kube ne-problem ethile ukuthi ngiyilungise kanje nakanje. Ngathi-ke zikhona ezinye izinto eziyabe zifanele sizenzele ehlathini engeke ngizitshele abantu ukuthi manje kufanele ngenze lokhu nalokho. Lokho-ke bantu bakithi angeke ngikuveze futhi, ngifanele ngihambe ngiyokwenza ngale ndlela engisuka ngitshelwa ngayo. Ngisithi mabaphile abantu konke amagumbi amane omhlaba.